Hoki mai ana nei rangatira o te motu, wai hoki ko te Premier Christopher Luxon ki Waitangi, mo te rangi whakamutunga o te hui National Iwi Chairs Forum. E pai ngā kōrero, he nui tonu ngā whakapātaritari i whakatakotoria ki mui te aroaro o te Premier me ana Minita. Engari, i hara mai rātau me ngā taringa puareare. Ko te whakamanahia i Te Tiriti o Waitangi me he whakaputanga tonu, te pūtake o tēnei hui. Heoi anō ko tā Justin Tipa no te runanga o Ngaitahu, nā runga i ngā āhuatanga o tēnei ka wanatanga, kāre anō nei kaitorangapu, ka whakamanahia i ngā mātāpono i nei tau. Ngari, i kōrero rātau mo te hiranga kia tika i te wahi ki te whakawhanaunga ki ngā iwi, ki ngā take Māori, kāre tino te tuki i a rātau, he tere no rātau, te whakapanone i ngā ture, no reira, i tau te māramatanga me noho ki te whakawhiti whakaaro, whakawhiti kōrero, ki āta takoto i te ara whakamua, hei pāinga mō te aroa whānui tonu, mo te iwi Māori tonu. Heoi anō, ko tā nei Minita, a Paul Goldsmith, raua ko Tamapōtaka, e orite ana ngā mātāpono o tā rāua pāti me ngai Māori. We certainly are absolutely positive on opportunities for Māori to thrive and succeed. And, in my space in the justice area, for example, we're very constructive constructions. Our focus on is reducing the number of victims of crime. Our Māori are more likely to be victims of crime. Most of the discussions I've had with iwi leaders over the last couple of years and the roles that I have is that people actually want to get on and rebuild our economy. Mai te tai tokerau ki te Waipounamu, e tuku ana te Māori o te National Iwi Chairs Forum kia Ngaitahu. He mana ko tā āpire Hama Edwards no Ngāti Wai, ka haere tonu nei kōrero. Ko ki te tātou i etahi āhuatanga i te toru tau kua pahure, ka hore nei te pai. Ka hore i te pai mo te tangata, ka hore i te pai mo te taiao, ka hore pai mo te motu. Nā reira, he taima tēnei ki taku titiro, kia tahuri te aro, te rapu, te ara, e tutuki ai, aua manakoranga, mai, e mau nei e tātou. Ko te whakawhanaungatanga, he huitahi ki ngā iwi o te motu, he tiro haere i te rohe nei, ka mutu he nui tonu ngā mea tahu kua tae mai i runga i te karanga. Nō reira, he whakawhanaungatanga te mahi. Ka tū te hui tuarua mo te National Iwi Chairs Forum ki roto o tāhuna o Ngaitahu hei tēnei hurai. Hei a pōpō, ka whakaeke mai ngā ope o te runaka o tākau me te runanga o Ngaitahu ki runga i te marae o te Tiriti o Waitangi, ki konei ki Waitangi. Ka timata te pōhiri hei te waru karaka i te ata. Shakaila Andrews Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.